يمدوكال أزول في لون غير تيكتيا إذا زوالة باغا نديني غسول في تيا ما يطلع في لون التصايق ودو غير غير تذويل تاكيا ماشا ساكيا قلغد سيو النوطون دا ماينوث عندها المسلاية غفيون وسنفار غفيون وبروجي تنخدم هكاكي كاع تشوين اكن نولف ايدي شودن غير ثمور قبايليت دونك كاين دنا دي تيكتي نتمسلايد غف واطاس نتلوفا اكشود نهار ثمور تقبايليت اما ذا ذلس اما توسنا اما توجيع اما تدريمث دونك الكوطون وساكي كاين الدنيا ادن مسلاي غفيون وبروجي يدي شودن غير ثمور تقبايليت يدبي ثمور ثمار سنه الجزائر عندها بروجي كي ذونا دياوين عطاس المضاره ثمور تقبايليت لدغا ذي ثما نطمنات نفقايث ناغ ادني بلو بريسيزيمون هاث ذي ثمنات انت لا حمزه ناغ اميزور دونك قيمت ديالنا ادن مسلاي اساكي غافو مغيز ناغ لا مين ناغ لو بروجي دو مين دو بلان اي دو زنك راه ديالين ذي ثمنات انت لا حمزه خدمت جام فيديو نتاكيا زوزرمت سوا كان اتاو ثغري ميال قبايلي ميال تقبايليت عند ميله عند مثله. دونك اكيد الدنيا هاد المسلاي غف لامين ارديلين انا يقفذا ديجا وذافو امهر سنه مصفطلي انت مورث الجزائر خدميت ذي ثما ذي ثمنات انت لا حمزه ذي ثما نفقايث دونك البروجي دو لا مين سيتون سور اون سيرفاس دو 125 كيلومتر كاري دونك لا مين نيا اطاسيسين وانا هاف كيوم بمكان عندها اراغيزن هذاك الشمس داون ثمورث اي بي ذين كان راه تحبس تالوف على l'exploitation la minegia va s'étendre sur une surface de 125 km². 125 km², c'est pratiquement trois fois, 4 fois la ville de donc imaginez كان يعني باش بنادم يزمد imaginez شي طوح la surface de ce projet donc ثمدينة نفقايث multiplié fois 3 4 باش تصوض à peu près بالك même 5 باش تصوض à peu près l'équivalent للبروجي. دونك بيان ايفيدامون اذغزن عندها اكشمنس داون ثمورث ايوا كدكسن المينراي دونك كنعاود نهضر في المينراي كذا شو ثم كي تكسن شو ليكسبلوطاسيون مينيير اون فا اكسبليكي تو سا اون ديتاي في فيديو تنواساكيا مي l'exploitation va s'étendre sur une surface de 125 km². Donc, les données, les informations que je vais donner à Sagina, les vidéos de Wasagia, adfka les ressources bibliographiques ainsi de suite. Donc, mais c'est soit des données qui ont été communiquées par West Mediterranean Zinc, par l'Office national des mines, des recherches de scientifiques, de profs universitaires. Donc, il y a des vidéos qui sont les ressources bibliographiques en description de vidéo. Donc, la surface de la mine va s'étendre sur 125 km². Des 125 km², donc Lewanda, une exploitation une exploitation à ciel ouvert, donc des garadins, des carrières, donc à ciel ouvert, le minerai. Donc, le projet, c'est que en termes de distance par rapport à une métropole, donc à une ville, à une grande ville qui est la ville de Béjaïa, en termes de distance, il est à 7 km. Donc du sud-ouest نتمدينة نفقايث واقيون ذين يعني يسوهم من أطاس وماذا قم ظل سو مثلا ما ثوالي dans le monde entier il n'y a pas de projet minier يقربن 7 km à une métropole à une ville donc ذين يسوهم من أطاس هذا فون الجزائر مثلا مصفاطلي ذوين يقعمذن الخسارة الدنيا وشو ذاغون غرزدث donc la population isdizine la zone du projet donc madame la zone du projet les 125 km². Donc les 125 km², il y a à peu près 49 000 habitants. Donc 49 000 habitants mais au sein de la zone les zones avoisinantes de ce projet. Donc 49 000 habitants qui vont subir d'une façon directe les méfaits d'un tel projet. Donc
Madine 49 000 habitants, on parle d'une densité de population de 300 habitants par kilomètre carré. Donc imaginez-vous un projet minier d'une telle ampleur, donc 125 kilomètres carrés, à 7 kilomètres d'une grande ville, un 49 000 habitants. Vraiment, le projet lui-même, la zone du projet, donc madame la zone du projet déjà des Tazouara, même déjà à 125 km d'un point de vue administratif, donc au sein de majoritairement des les communes. Donc la commune de la Hamza, la commune Oued Mizour. Donc les deux communes et de Bouin, la majorité des parcelles qui vont être exploitées. Donc c'est eux les premiers concernés. Donc même quand même la zone du projet, donc le projet de Youssed de cette façon, Youssed exactement sur la vallée de la Soumam. Donc là, justement, il y a de quoi en parler, Madame Mislaya la vallée de la Soumam. Donc c'est bien à par rapport à le projet, c'est que le projet Youssed sur un site protégé. Donc un site protégé, un site classé Ramsar qui est la vallée de la Soumam. Donc Ramsar Aguian, c'est une convention qui a été signée par l'Algérie d'ailleurs. Donc c'est une convention. Ramsar, c'est une ville en Iran déjà. Donc c'est une convention d'Iran. Donc la vallée de la Soumam justement. Donc le projet est classé à Ramsar depuis décembre 2009. Donc depuis le 18 décembre 2009, la vallée de la Soumam, une superficie de 950 km² est classée Ramsar. Donc il est protégé par cette convention qui s'appelle la convention de Ramsar. Donc, il y a la convention de Ramsar le 11 décembre 1982. Donc, c'est pour qu'elle s'engage à protéger ces zones classées Ramsar sur son territoire. Donc, il y a une certaine contradiction. S'il y a la convention avec Ramsar, sur un site qui a 950 km², vraiment 125 km² pour un projet minier et qui d'ailleurs va polluer le reste, les 950 km². Donc le site aguien, la vallée de la Soumam, n'a pas été classé à Ramsar juste par hasard, juste au pif. Donc vous pouvez voir sur la carte la zone qui est en rouge, la zone Anda, le projet, la mine. Il a le bassin versant de la Soumam, vous pouvez le remarquer, le cours d'eau, l'ouest de la Soumam, il est en bleu. Et avec des traits en rouge. Donc c'est toute cette zone qui est protégée. Le rouge néant de la zone de la mine, il se superpose sur pratiquement la moitié de la zone qui est protégée de l'ouest de la Soumam. Donc, justement, cette zone a été classée à Ramsar. Donc, il est par rapport à cette classification en termes. Donc, Ramsar c'est une classification des zones humides. Donc, toute zone humide qui représente un potentiel, en termes de biodiversité, en termes de richesse, elle est protégée à l'international en l'incluant dans la liste des zones protégées classées à Ramsar. Donc, NED attache les critères qui sont pris en considération pour cette classification. Donc, on n'a pas de zone classée à Ramsar à part l'oued de la Soumam, donc la vallée de la Soumam. Donc, à part la vallée de la Soumam, il y a une autre zone classée à Ramsar. Et ça montre une certaine volonté de destruction de la part du pouvoir algérien. D'autres zones classées à Ramsar, et pourtant, Bouinari d'un projet minier d'une telle ampleur à la vallée de la Soumam. Donc, il y a beaucoup de critères. Attends, c'est les critères. Une zone naturelle classée à Ramsar. Donc, Menvda Amsley.
des lois de la Sommam déjà en premier lieu, c'est qu'il y a une ressource en eau à protéger. Donc, c'est que il y a une nappe phréatique, donc une nappe phréatique, donc la nappe les forages, donc la nappe phréatique a justement, donc il y a des études qui ont démontré l'existence d'une nappe phréatique et d'Ivden. Si Charfer, tout virus, يروح نسيسينيا ألما يثبض غار ثمذينت نفقايث donc une nappe phréatique X a un volume d'eau estimé à 1600 milliards de mètres cubes. Donc 1600 milliards de mètres cubes, c'est l'une des plus grandes nappes du nord africain. Donc, un projet minier sur cette zone. Il faut savoir que tu vas polluer l'Anapéguian. Donc, même si l'Anapéguian, l'Anapéguian, tout le bassin versant de la Soumam. Donc, أين ديادا نوك ذي غزراون ذا سيفن إدي كان سجمارة دفضل سي شارفان تو فيروت سلامة فوض غارف جايث غزراون نوك إلان ذينا ويذ كيا اللي مونت l'Anapéguian. Donc, ما تخدموا un projet minier dans cette zone et que أين أن يخدم le projet minier en termes de pollution ذاين أريك شمن directement داخل l'Anapéguian et qui va la polluer. Donc, la nappe même les études qui ont été faites sur cette nappe, elle n'est pas très profonde. Donc, les échanges sur la surface. Donc, un projet minier qui va polluer d'une façon très très grave, très très importante. La nappe يدي ثماياكيا نياد ديال ثوفيريس كاشافان ثوفيريس كنت سما نفقايث et c'est que parmi les objectifs de développement durable de l'ONU, l'EN, il y figure tout ce qui est protection des ressources en eau. Donc, les objectifs de développement durable de l'ONU et les Nations Unies يوكن اتسخسر تصاوض يمكن ذاك تسخسر اون تيل ريشيس دي ثمورث ثقبيليث دونك نزرع شحال لي بروبليم نساع بومان اساس كيا ثمورث ثقبيليث اتحوج للناباغيان مي افيك ان تيل بروجي ارادي ليندينا la Napaguien va être sûrement polluée et la pollution est dite que dans ce genre de mine des siècles et des siècles, voire d'une façon irréversible. Donc, c'est comme une balle, une fois tirée, il n'y a pas de retour en arrière. Même pollué, l'Anapéguien, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, Wagi, c'est l'un des critères IGGEN, la zone Aguien, Atilia, classée à Ramsar. Mais, pour la classification Ramsar, attache les critères qu'on peut prendre en considération. Donc, zone humide d'importance internationale et facho ned par rapport à la ressource en eau insaadina, mais par rapport à la faune et la flore ictilindina. Donc, c'est que le projet de la mine USAID pratiquement le bassin versant de la Soumam, le bassin versant de la Soumam, elle est meilleure vers la Méditerranée. L'embouchure de la Soumam, نعدنينيا عندها إثم يجار لا Soumam نتسثوك ذا البحر ذيوم بمكان عندها يسفروخن يسردينن دونك من مسلايد غاف وسفروخ يسردينن من مسلايد غاف وامش الأميث طارو la reproduction de certaines espèces maritimes d'eau douce de poissons c'est que il est le حوث يدي تروحون قلب البحر elle met l'embouchure de la Soumam donc عند يتملى البحر نتوك ذا la Soumam يمكن هذه سفروخ ذينا يسردين يمكن سفروخ ذينا تملالينيس ذاغون يسردينيك تعيشين دي لا Soumam ذينا يسفروخون امان لا Soumam ذوين يتدون vers la Méditerranée la zone de la mine تيني ديوسن قبل اياكيا ماضي على الذفير دونك اين ياكو راه يتوخلقن كوم بوليسيون de la zone du projet, donc on a moins de fier. D'ailleurs, Arawin Wamen, élément de l'embouchure de la Soumam, donc ils vont polluer toute cette richesse. Donc même si les richesses iglandina, donc il y a déjà 36% des espèces d'eau douce, donc de poissons d'eau douce,
ادنيا يسلمان نا يسردين نا يحوثيون نا مكليون مكيسني سوال نوي يكتعيشين ذي لودوس يكتعيشين ذو كوامان ماشي مليحان ماشي ذو كوامان البحر 36% لي زيسبيسي كلان دي ثمورت الجزائر ديجا يا كان دي لا كرياسيون ثمورت الجزائر لانت ذينا دي لومبوشور دو لا سومام وكذا لا سومام ما نمسلي ضعف ثمورت قبايليت سي براتيكمون هات نزماد ني جوسكا 95%. Donc 95% des espèces de poissons d'eau douce ناخدو سوماتر اثنيذ ذي لا سومام ذاكيا يبغان خصخصرون افيك ان تيل بروجي. دونك كيما نمسلايد غاف اهات ما نشكشم سلقاي اين يعنان لي بواسون ياكيا دونك نسعى نغد 36% دي بواسون d'eau douce نتموت الجزائر اثني ذينا 95 jusqu'à 100% des poissons d'eau douce en la Kabylie اثني ذينا. Donc l'embouchure en aval du projet qui est sujet de pollution نزماد نمسلاي ذا نهث ميلان نمسلاي غاف d'autres espèces يقلن دينا. دونك نياد ذاك cette zone est classée Ramsar par rapport à son importance en termes de faune et de flore. Donc comme c'est la richesse en eau de Guamen, de la nappe phréatique, de toute la zone humide du bassin versant de la Soumam, mais aussi il y a certaines espèces qui n'existent nulle part ailleurs que le bassin versant de la Soumam. À titre d'exemple, la loutre d'Europe. Donc nous connaissons مغلظ غار عن سميس أقجون البحر ناقجون بومين. Donc cette loutre d'Europe, c'est une espèce menacée en voie d'extinction vers le nord africain. Donc à un moment donné, tout le nord africain, elle est de l'embouchure de la Soumam. Donc il y a des vidéos qui démontrent son existence. Et la loutre d'Europe, le bassin versant de la Soumam, c'est par rapport à l'existence d'une certaine espèce de poisson. ظلونجي نا ازرم بومن ازرم البحر ممكن يكون كيسي سوال. دونك ظلونجي يجي يفسد la loutre d'Europe. Donc c'est une richesse. Donc on a une double richesse déjà à titre d'exemple. Un la loutre d'Europe, un ظلونجي d'Europe d'Aron. Donc ces deux espèces, c'est des espèces en voie d'extinction des nord-africains. Un projet de mine de 125 km², c'est que la loutre d'Europe est une. Et il n'y a pas que. Donc, attention les espèces d'Aron, ils le bassin versant de la Soumam. Nous avons les mammifères, ils de toute la zone du projet. Donc, il y a déjà certaines espèces de mammifères. Donc, il y a le caracal. Donc وقيدا مشيش ندخلها اتصل في ولا نرى قدوني ثنسن ايميا وين يتحضر نطاسي مانيس. دونك il est doté d'une ouïe donc يسل مليح à un point où c'est très très rare عندها اثي واليوم ذن. Mais des scientifiques qui ont installé des pièges caméras et vidéos ont pu l'observer dans le bassin versant de la Soumam. نسعى في la zone du projet donc le Caracal نسعى داغون لا ين رايي نعم خيراو كنس نقارنو كنيو ام خيراو كي داغون اطاس نيمذانون اطاس نيمكساون اطاس نيمزداغ لي ريجيون تمور ثقبايلي في ولان ثقي داغون سي اون اسبيس اون فوا ديكستينكسيون قرابات نيكر في l'Afrique du Nord. نسعى dans cette zone du projet نسعى داغون certaines espèces de tortues, certaines espèces d'insectes. Même si les غاف la flore donc غافوين يعنان إمغان سومثير. Donc نسعى vraiment atas n'imran de la zone du projet. On a même des espèces très très rares qui n'existent nulle part ailleurs que dans le bassin versant de la Soumam. Donc les espèces qui vont être qui vont disparaître. Donc et les espèces c'est des espèces endémiques. Il y a des espèces endémiques. Donc endémique, c'est qu'il n'existe nulle part ailleurs dans le monde à part dans le bassin versant de la Soumam. Et c'est pour ça que ce bassin versant de la Soumam a été classé Ramsar dans la zone humide d'importance internationale. Donc même si il y a des travaux qui ont démontré l'existence de 107 taxons. Même si les poissons, donc déjà les poissons, même quelques chiffres. Donc il y a 11 familles qui englobent 17 genres répartis en 19 espèces, dont 16 autochtones et 3 introduites. Donc 16 autochtones, c'est les espèces qui n'existent
d'une façon naturelle. L'un trois espèces qui ont été introduites, donc soit donc c'est des scientifiques qui font un travail de recherche ainsi de suite, mais en tout il y a 11 familles et 17 genres de poissons. Donc toute cette richesse elle est vouée à l'extinction à cause d'un projet minier. Même si d'Aaron, à l'embouchure de la Sommam toujours, il y a un c'est une zone très très importante en termes d'Aaron d'abri. عندها يسدرين يفرخ donc يفرخ ذوي يحملون il y a des oiseaux يحملون les zones humides. Parmi ces oiseaux il y a la zone du projet il y a des études qui démontrent l'existence de 119 espèces d'oiseaux. Donc 119 les espèces نيفرخ يقلن دي لا زون du projet beaucoup plus غير l'embouchure de la Sommam. Donc l'embouchure de la Sommam عندها la Sommam من تتكد البحر. Même si dans les 119 espèces, donc il y a 48 sédentaires, 28 estivants nicheurs, 18 hivernants et 25 migrateurs de passage. Donc il faut حاجه كويس لان ويدي تعيشين دينا بني اذا كان نسن ديني تعيشين دينا وتبوجينا راه لان ويدي تسن ذوك نفذو لان ويدي تسن ذي الشتوى لان ويدي تسن اكسبري وكنا تخدم من دينا ثيملا لين نسن اصفر ورخن ضربين داريانسن وذبوجين داغن يا دي زوازون ميغراتور داغن ويدي يخدمن دي لون فواياج ادعدين ادلحقن الا مد لا زون كي دو بروجي كي عند لا ميناكي نغارز دات على لومبوشور د لا سومام يوكن تستعفون. Donc ifrax كينا هاكويت 119 espèces et sont vouées à l'extinction داغن نغ اهاث اظن طرنا طاسطاس هذو غادي نتسنى وذا يغادي نتسنى لا وذا رين كان كومبليتومون. Parce que, en fait, la zone Adem Sleidan, par la suite, d'achon, comme pollution à Resdeth, et wakin les espèces qui vont être menacées, ou Adem Sleifiles à Resdeth, donc, mais chercher les espèces qui, même d'un Adantaran, la zone Aguina, c'est l'activité minière, mais il faudra qui vont être concernés d'une façon directe par la pollution et mis à des lignes soit déjà sur la zone du projet, soit à qui vont être pollués. Donc 119 espèces. Même si dans les mammifères, il y a 38 espèces de mammifères en général, donc 17 familles, 7 ordres. Et parmi les animaux, justement, parmi les mammifères aguiens, il y a 10 qui figurent sur la liste des espèces protégées par la loi algérienne elle-même. Donc les mammifères, les oiseaux, il y a 38 espèces protégée par la loi algérienne elle-même. Donc il y a une certaine contradiction. La loi algérienne, elle protège 38 espèces d'oiseaux et elle protège des espèces, les espèces de mammifères dans une zone. Et la zone, un projet minier important, il y a un problème quelque part. Donc il y a une certaine volonté de nuire, vraiment de nuire à cette région, à cette zone. Et il y a l'activité agricole, donc les alentours de cette zone de projet, donc 125 km², c'est énorme. Donc la zone du projet donc اما تفلاح تراديسيونيل اما دي زاربر فرويتيي اما ذوي يخدم من داغن تيزي زوان اما ذي فلاح داغن يخدم من زنوزاين اما تجور دونك لي زاربر فرويتيي en général اما ذا زمور اما تينقلين اما ذا ينظن. Donc il y a plusieurs façons et plusieurs sortes عندها ذاك la pollution اد الحق الا ما ذينا كو ادي سوا برودوين دي لا زوناكي دونك اما ذا كوامان اما ذي لير en termes de dépôt d'Aaron. Donc donc la zone à Guinée comme richesse. Donc en résumé une nappe phréatique d'une capacité incroyable, pratiquement les plus importantes, parmi l'une des plus importantes du nord africain. Les espèces de faune et de flore de la zone à Guinée. المسلايد داغن غاف تفلاح قالت الشي وين كان وكذ ليلفاج داغن اون جينيرال ويدي تربين المال نا ويدي يخدم من تفلاح نا لي زربر في الويتي. دونك هي كينا اكويث il va être détruit, tout cet écosystème va être détruit. Donc اكادين ويدي يخدم من تفلاح ذينا ويدي تقدرون ايما ويدي تقدرون لا ناتور ورخدمنا راه عندنا une agriculture qui nuit
à tout cet environnement, il y a eu toujours des échanges. لكن الولد émet attache les espèces qui existent mais elles sont existantes et pourtant il y a une activité très très importante de la zone aiguille donc attache فلاحن attache يقبعلين يخدم دينا أكل et pourtant la zone aiguille a maintenu une certaine forme d'équilibre jusqu'au jour d'aujourd'hui donc la mine aiguille أسمرد الحق غارث المس نوايا aiguille تين qui va détruire tout cet équilibre تين أرد تصني مثلا أثني تقلع carrément et complètement غف وكال نسل تين داغن أرى يضرن أكل les espèces نيا إقلان ذقوهما إقلان زينتد إلى زوناجيا du projet. ثم غامد المسليث غاف le projet lui-même donc هاد المسليث غاف الجيزمون ياكي donc ما دينا الجيزمون c'est une concentration importante d'une matière d'un minerai utile d'une substance utile donc un gisement donc un d'un une matière اكتحويجيه ومذان كاع ثشيوين اكزمر اتدي كس ايوا كان سي ترانسفورمي دونك الجيزمون هاكيا ذا شويث الجيزمون كان ثلاث حمزه نواشوث دونك التيب دو جيزمون كان ثلاث حمزه est un gisement polymétallique polymétallique il y a plusieurs métaux du gisement هاكيا donc il est classé parmi les plus grands au monde polymétallique parce que c'est les métaux les plus importants la concentration la plus importante du zinc ou du plomb donc le plomb d'arsa c'est le zinc mais il s'agit les métaux néron donc notamment les métaux lourds donc il s'agit le cuivre donc il s'agit l'or il s'agit donc, et en parallèle des métaux lourds, il y a aussi des matériaux radioactifs, des éléments radioactifs. Ils donnent les métaux lourds, donc le cadmium, l'uranium, les éléments radioactifs. Donc, radioactif, c'est que la bombe atomique d'une façon directe ou indirecte, mais ça a une radioactivité qui peut nuire gravement à la santé humaine, à la santé en général, à l'environnement. Donc, les réserves géologiques de ce gisement, elle est d'ordre de 53 millions de tonnes. Donc, 53 millions de tonnes de substances utiles. Et 53 millions de substances utiles, 34 millions de tonnes exmeren avilin exploitable. Donc, jusqu'à 34 millions de tonnes de substances de la réserve à 53 millions de tonnes, jusqu'à 34 millions de tonnes. La durée, l'exploitation, la mine qui va s'étendre jusqu'à 19 ans. Donc, les chiffres à Guinaquith, c'est West Mediterranean Zinc. Donc, c'est la société entre parenthèses australienne chinoise, beaucoup plus. C'est les Chinois qui détiennent plus Theramine, qui détiennent plus de l'entreprise. Donc, c'est chinois. Nous, on parle australienne, mais en réalité, c'est chinois. Donc, la mine qui va être exploitée 19 سنة. Donc, minimum. لي بروجي ناس نفارني تسوي ثمور الجزائر يمكن سنتطارو مي 19 سنه ياكي سي فريمون ما قلا نخدم من اكسبلواتاسيون عندها ils ont pas eu de problème de début jusqu'à la fin 19 ans نثنيا اتكسن المينرينيو ديال لا زون ياكي donc 19 ans de dérangement et 19 ans de pollution داغون اد المسلي داغون غارزداث امكريلي على الديرونجمون دونك اكيد سوالي ما كازداثنا يا سيت كارت هاث qui représente la zone du projet, plutôt c'est vraiment l'usine de traitement la zone du projet. Donc les minerais qui vont être extraits de la zone donc c'est la galène, donc c'est la roche, donc c'est carrément les roches donc la galène ou la sphalérite. La galène c'est le PBS, la roche nina, le plomb. الاسفاليريت سي لا روشنين غدا شرفنيك ساعن الزنك مثلا لي سامبول نسن شيميك سي بي بي اس اي زد ان اس دونك لو بلوني انكو الزنكيني ويذ كي سون روليي على الاسني دا شوت سي لو سوفر تاكوفريث دونك السوفر سي ان اليمون
très toxique et très polluant de l'environnement. Donc مثلا galène sphalerite donc PBS ZNS نثني عندك le ZN ou le PB هذه قيم الاسني غدوينا ذكرن غير لا ناتور غدوينا ذكرن هارو كاع ذوينا يخدم منهم بعد par la suite اني من قار le drainage minier acide وقد المسلي فلاس par la suite donc il y a des éléments radioactifs de la zone guidante, donc le cadmium, le thallium, on va dire le cuivre, beaucoup de métaux lourds. La zone du projet, à titre d'exemple, donc, Win a été superposé sur une carte topographique de la zone d'étude, à titre d'exemple, donc, ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix de l'installer sur une vallée. Donc, l'usine de traitement. Et d'ailleurs, c'est c'est l'un des critères à distinguer بلي ذاكن فين دوقع المعنى كوينيانا لا ناتور نا اجماع نا l'environnement إمي partout dans le monde les usines de traitement aérien خدمتن les endroits عندها la plus basse altitude pour minimiser justement le risque de fuite d'éléments chimiques qui vont polluer l'environnement. Donc, partout dans le monde, une usine de traitement de minerais, le maximum, donc le point le plus bas de la zone, c'est l'usine de traitement. En cas où il y a eu des fuites, parce que tous les projets miniers sont des fuites, en cas où l'un des fuites, واش ميديتيرانيان زين كوكو ذافو مهرسان تمورث الجزائر تفن في غيلت دونك سارسن في غيلت لوزين دو تريتمون عندها يخدمون لي ديغنسون دونك عندهم يفون ستوكي les produits chimiques à la différence dans une zone en altitude déjà ça va augmenter le risque déjà en cas d'accident. Donc il y aura forcément des accidents. Donc toute activité minière le risque zéro, il y a toujours des accidents. Donc mais il y aura un accident maladie ou four vu que la nature des déchets va être assez des bouts donc c'est imaginez donc c'est forcément veillent à bouger vers le bas à même vu qu'il y a déjà de l'eau dans les déchets donc oui il y a des sobres carrément le bassin versant à fond qui n'est à l'aime de l'embouchure de la soumam elle donne de toute façon elle donne de la matrice terre mais en termes de pollution tout ce qui est pollution d'air donc tout minerai radiation donc إشعافانيا الأصفاليريت وكذ لا galène أرداوين يوكثن طراتين دينا التريتمون تاع داين sur des phases de traitement mécanique donc des barroyages des concassages تفرون غبارني les éléments ياكي مثلا dans l'altitude d'Aaron ذاين qui va faciliter leur transport de Guinouan de Guado يوكن هذا يروح pour couvrir toute la zone du projet donc facilement دينا يلحقنا لا فيل نفقايث وثريسبيرين امزدا كيلان ديال لا فيل نفقايث دونك بسلا راه كان غاف ويدي لان دينا دي لا زون دو بروجي باسكو سا كان هذا تصيني نوان بلي les gens qui sont concernés with Xdan can uniquement dina alors que c'est faux c'est vraiment à plusieurs kilomètres à la ronde net dakin famille nfgaït tini diusen à 7 kilomètres à vol d'oiseau par rapport à la zone du projet donc ذاكين ارادي ضرون ثم المسلي ضغف التريتمون lui-même le traitement lui-même des roches ni على دي توكسنس دام ثمورث net dakin le type d'exploitation à ciel ouvert et en souterrain donc en même temps des exploitations donc les deux roches pour être traitées c'est la sphalérite et la galène donc PBS ou ZNS تيجي تزويرة أثنتاوين pour un traitement mécanique donc broyage et concassage des fois broyage secondaire des fois concassage les concassages différents là nous خدمنا voie humide là nous خدمنا voie sèche dès le moment il se dégage déjà les premières particules en
même temps, le transport déjà, le transport, la rochnie, donc il y a des particules qui se libèrent, le traitement mécanique, il y a des particules qui se libèrent, et se déposent soit dans la zone du projet, qui peuvent atteindre jusqu'à des kilomètres et des kilomètres, donc même si les particules fines. ومن بعد ابري le traitement mécanique donc مزدان تزن محقن يشرف اناكي خدمنتن داخل التماشينين دونك لي كونكاسيولوك لي بروايور مي كفان سفون دون بودر طريفين اس خدمن ان تريتمون من قار ذي الموند الدنيا ذي الموند التريتمون دي مينارينا ذي الموند دي مين اس خدمن ان تريتمون بار فلوتاسيون. Le traitement est par flottation des choses, donc c'est des cellules, des citernes, donc on peut l'imaginer de cette façon, des citernes ديمقرانن عندها أطفن لا روشنيا يكتبوا محقنا كنيا ثوغال la poudre أسرنون أمان وسرنون d'autres substances chimiques داخل donc des épaississeurs, des moussons أتصل شوالي نون داخل donc c'est des produits très chimiques très polluants et très toxiques donc ومن بعد أتنسخ لا ظون et اتساراكلين دونك الزنكني وكذا قالني التفرير نشوف لها اثني تساراكلين اثني تجمعان فوري ا مزور اتكسن دونك اتونريشين كيسقى لونريشيسمون دو مينري اتكسن اين حوايجنا كنوثني اتكسن دو كوتي دونك ايماجيني تورا كونويا كم يغيا دونك ما تصند ذاك يغيا ادكسو وذي اشو دون سو كالا دونك وذينا ديفير نشوف لها تدكسن مي دون سو كالا دونك الناد الزنك وكذا البلونيا على ديفيرن اثيدكسن لو راست النية اين كيك تغمن اشكي دي غيان سي دي غيك تغمن الكسر تكسنو ذي مي دكواكيان لو راست تغمن الكسر سي لو سوفر نيا دونك ذيني قلنا كذا البلون كذا الزنكاكيا دوطر ليمون داون لي ميتولور يتغمى شطوح الزنكينيا لوي ميم شطوح البلون شطوح الكويفر اتصن لي ميتولور ناظون ميم دي ميتو راديو اكتيف وكذا لي برودوي شيميك نانا داخل وكينا كويث تكسنتن دكوتي وكنا نستوكين دونك الناد بلي ادكسن جوسكا 36000 طن 36 مليون دو طن دونك ايماجين تو راكشنيا دي 36 مليون دو طن كتكسن 5% اثاوين الا ريست داين اراد يقيمون وكنا ستوكين سور بلاص دونك لي بوياكيا سي دي بو باسكو تكسن كان سو فورم صغار كي تتفهم مع كاس تقبايليت مي تكسنتي شغل ما تتضمن تخلط ذاك كود وكال دونك شغل نيخمر شغل كنيا سي فريمون تري دونس ماشي ذمان مي سي بلو دونس كو امان الميلونج نيا تستوكين دون دي ديغ افي قيم دينا جوسكا دي ميليي داني دينا راه يقيم يا با يا با دو سوليسيون ميراكل دينا راه يقيم دون دي ديغ pour l'infini et les bouillardiens qui causent énormément de dégâts pour l'environnement donc ils sont écotoxiques, ils sont toxiques, ils sont radioactifs. Ils touchent les aspects de l'environnement. أما ذي مغان أما ذي غارسيون ولاش وين ريس الكن ذي لي بوياكيا أما ظنت الدمود ظنين ترى des fuites et puis donc نمسلاي داون غاف la pollution de l'air ذي la phase transport au traitement mécanique la pollution de l'eau, donc les bouillagitides qui vont polluer d'une façon directe donc toutes les catégories de pollution lent ou lent dans un tel projet. Donc, la pollution les éléments l'indiction des éléments radioactifs qui causent des cancers, qui causent des maladies très très graves, mais l'indiction d'Aaron, le soufre. Le soufre, il y a des discosines, تشكفريث مغالطة على استقباليث وين يديسكوزين يدي خدمن un phénomène qu'on appelle le drainage minier acide. Donc c'est carrément de l'acide. Madame Msleira في السفرة c'est de l'acide. Il cite carrément tout ce qui est biologique. Donc, des images indérendantes des catastrophes écologiques à cause du drainage minier acide. Donc, toute la zone du projet est donc, déjà, le pH qui va augmenter, il y aura vraiment très très acide, d'une sorte à que aucune vie ne sera possible dans un milieu aussi acide que
les milieux des catastrophes, des fuites d'éléments, du soufre en particulier, d'éléments sulfurés. Donc, il y a le soufre. Et donc l'oxydation, le soufre des talons avec du fer, avec plusieurs éléments et l'oxygène de l'atmosphère. Et ayagien, دين نقن تجور دين نقن إغارسيون دين نقن باعش دين نقن أكل carrément يغال inhabitable pour qui que ce soit et quoi que ce soit, et c'est irréversible. C'est pas quelque chose que ماشي د الحاجة أريكسن dans le temps ما قلت ضرا d'une catastrophe أمثاقية مضدم ضرا أكلني الطاويض pour استخدم un traitement, chose qui est pratiquement impossible sur de grandes surfaces. مستطرات ضرا أكلني وقت تكسر des substances نيكسنت أكناري قيم pour toujours à l'infini. Et إذا يجيك سراجون ثمور ثقفيليث ما قلي ضراد au projet أمواقيا ذي ثمور ثقفيليث. فلما فهمت المسألة إذا غون غاف الزنك وكذ le plomb, les métaux lourds d'une façon générale, qu'est-ce qu'il cause comme maladie. Donc هاد المسألة هذه تزورة غاف le plomb, نتاع le plus dangereux, il y en a نتاع قلان en abondance de la minegia. Donc le plomb win qui s'attaque directement il s'attaque tous les âges et les effets viennent au fur et à mesure d'être exposé au plomb. Donc le plomb qui a été retiré à titre d'exemple des peintures. Donc à l'international les peintures il y a des traces de plomb à l'intérieur. Ils ont interdit les peintures qui sont le plomb parce qu'ils causent des maladies très très graves. Les effets le plomb est donc déjà il s'attaque à l'embryon et au fœtus de Gabonimès. Donc malgré la zone du progéniteur tout simplement malgré elle est exposée au plomb. Derrière, par la suite, avec des problèmes mentaux. Donc, sur le fait qu'il y a un radinien, et il y a un radinien, malgré les médecins, exposé au plomb, donc ça a été observé d'une façon scientifique. Donc, carrément, adilal ou groud, d'agoun, adilal ou avec ses capacités mentales. Les enfants d'Aaron, c'est parmi ils sont les plus touchés par ce problème d'Aaron du plomb, donc l'exposition au plomb. Un d'Akin, dans le coronson, qui absorbe le maximum de plomb, vu qu'il tient, il timore, mais il timore le corps est absorbé plus que l'adulte. Les métaux lourds, en particulier le plomb. Donc, le problème dans cette contamination, c'est que donc ou dit تفنر فلس لا مالادي كي تعوق انت كي تسكوزي البلان كي الا مذاين يكشم غير ليكول اندا الكوينس نا لانتيليجونسينس اتسوارو ماركي. دونك ماري لي ذا مشطوح وتعقل على بنادم بلي يهلك. دونك سي اون مالادي سيلونسيوز اندا وتقدر يوقرود بليها الكيت الا ما يغال يشم غير ليكول. دونك تكوزي اوسي دوطر مالادي دونك لانيمي لانتوكسيكاسيون. دونك تو سا ريست سيلونسيو الا ما كان يدفع فيك à un certain âge. Les vieux, donc les personnes âgées d'Aaron, ils me donnent with qui sont vraiment le plan qui ils ont été exposés, c'est que c'est que le plan qui وين يكتفرن يكتشمن دخل يغسل بنادم. donc tant que بنادم مازال يتجهد donc il est jeune هذه تستوكي كان le plan parce que le corps il ne peut pas s'en débarrasser. donc هذه تستوكي كان اما يتسع ريسبيرات اما تسوات الكوامان اما تشط ذي الماكله. دوك هاد نفهمو كان كيدي يكتشم البلان جوستومون داخل نتفكان ومذان. دونك طونك تو اي جون الكور ينيك تستوكي داخل يغسان تستوكي داخل موغلان. اي بو ان سارتان اج le corps il ne peut plus stocker et il ne peut plus contenir. donc وريزمير هذه انو دي ستوكي وريزمير هذه يجمع البلونيا يجمع كنيا داخل يغسان ني ديجا كان هادي سرح يكون شاف في كلت et ذا الموت هذه مثل بنادم هذه مثل d'une façon atroce. donc هذه مثل dans des souffrances incroyables. من مسلي دارنا غاف الزنك
le zinc d'Aaron, il a un certain problème, donc il cause des désordres respiratoires. مثلا respirate, tu vas te sentir toujours malade. Tu as des symptômes de grippe. عندها توجور تحس دائما كما كان توجور تصير لا غريب دونك وكيد الزنك ما تسمى تاع ريسبيريت يخدم داون دوطر مالادي تري غراف دونك كامل الزنك كامل البلوم لي ميتولور اما لي زيليمون راديو اكتيف دو كاع كويث يتاتاكين يخدم من اطاس لي مالادي كي توش à toutes les catégories d'âge. Donc, le plan d'un titre d'exemple, il s'attaque à Yersen, carrément. Donc, il y a un toilim de l'image qui est l'endagien. Yersen, ils sont fragilisés. Amar ou Gouloud, Amar venait de Mempran. Toilim d'Aran, la photo, on t'achète une tamche d'Aran. Amish, il se vient en Nice. Donc, il s'attaque aux yeux. Et en même temps, il cause des débilités mentales qui ne donc, vraiment, un génocide, un dédaken. Même وإذا راد إلى نغار زات أدلالن ذي عقونن ودلالن ذي فوهالن يا apparemment ça les arrange أنا شتاقي تحوسن أدي ضرو ذي ثمورث ثقفيليث donc ويجيان ند لكن c'est des maladies qui sont causées par ces éléments كاين كذا الزنك وكذا البلون كاين ومن بعد même c'est داف لي ميتولور les éléments radioactifs il y a tas de mutations génétiques تسلن مثلا ذي عقونن تسلن مثلا handicapés donc il y a des dizaines voire des centaines de maladies qui peuvent être causées par les éléments qui vont être libérés par cette activité minière. Donc, ça m'a dit que le zinc est le plomb, beaucoup plus rare le plomb, il est toxique et écotoxique. Il dit ça dans la madame. Donc, le plomb, de l'activité minière qui va être transmis par les airs, donc les petites particules fines, elles à respirer au médane, est-ce qu'il y a des carbohydrates et des chèques نساعد على لي بارتيكول ما خم لي ترونسبور كل تريتمون ميكانيك تيدير في الجنوان ما راديو ثكفور انت دي شغلي يوغا دي ديبو دو سي زيليمون القاعه نساعد على فيذ كي فون تاتر ارادي كن سي لي فويت عندها اكش من داخل ومان وذدونت نساعد فيذ ام فيذ ديك يروحون ومان ام فيذ يروحون قلار ارا يرسن غافي مغان سو مثار دونك توت لي بلونت عندها هذيك الشم ديك السنت البلون ياكي نا الزنك ياكي نا لي ميثود ياكي دونك هذيك الشم دي لير دي لو وكذ وكال اش تاكينا ياكويث il faut savoir une chose le plan il remonte la chaîne alimentaire donc ما دير remonte la chaîne alimentaire تسعيض اون بلونت نعدنيني في اللحن كخدم من ذينا عندنا كان اكزومبل كونكراي تزيض ادنينيا تامغار تزا ثاكيا في الحيرتينس سوات سوامان إكسعان البلون ناغ البلوني يبوي ثواضو يرسد ذكو مكاني ناغ يسرسي ثيدو كفور ذكو مكاني هذي يكشم داخل نتاكياني أتشو ثاكياني دونك البلوني ديجا يكشم داخل نتاكياني أتشو هذي يكشم داخل الكوريني باراي داغن الحشاوش نقلانوك ذي لي زالونتور أثنتيوتش أن أنيمال هادي ني تافونست أتروح ذات زيغ تافونست نيا أتسوضي فكيني البلونيا إقلان دي الحشيشني هذه الشمار داخل نتفونست والدفاع داخل نويفكينيا وتتشرك تشيني دونك ذا نشتاقيا كي رون لي زيليمون ياكيا تري دونجورو سي لو فيت ديتر سي لو فيت دو رومونتي لا شين اليمونتير دونك مو تا ريسبيري ضارع اتتشرب الفاكهه ناق الخضراء ناق كوكسوم لي زانيمو قلنا دينا ناق كويفكينسن مو تا ريسبيري ضارع تتشي ضارع لي زاليمون ياكيا اتسوض كمان دونك يزمر اكيد ينطض لو بلون ياكيا بار تو لي مويان بوسيبل يزمر ذا دوش ارث دوشوض ما قلنا عملني ساعان البلونيا هذيك شم ذي تفكاك اتروحض اتدوشوض داخل نوامان اتروحض اتشفض اتعمض داخل نوامانك ساعان البلون اكيد يشم اتشلا سردين ناد سميتها ضان اون اوتر فوا il y a des espèces maritimes donc البحر اللي تسجل تملالين نسن داخل لومبوشور دو لا سومام دونك عندي تميغر لا سومام وكل لا ميديتيراني تسجل تملالين نسن دينا تملالين نيا يفون تيتر اكسبوزي او بلون دينا ما دي لالو سردينا مش توحد دينيك تعيش لي بروميير سيمين دو سا في دونك هذه تشا ماكسيموم دو بلون هذه ولا البحر هذه دي صيدوسيه هذه دي زنزيش تشيني هات تشد البلونيك ساعه داخل دونك خيران لي ميتو ياكينا نا لي زيليمون ياكيا خيرا باين يزن دي الزين تبولوينت donc il n'y a pas d'échappatoire les habitants de la région ne vont pas échapper
غاوينا دي كان سي لاميناكيا سي انيفيتابل نيض ذاكن ما ماشي ذي الفاكهه هذه الخضره هتشرب ذوك يفكيا ما ماشي ذوك يفكيا ذوك كسوم ما ماشي ذوك كسوم ذي لير ما ماشي موتا ريسبيري ضارع اتصور ذوك امان دونك توتار les gens de toute cette région donc المسلاية دغاف 125 km carrés de zone de projet 49 000 habitants les 49 000 habitants même la ville de Neuf-Gaïth à 7 km à vol d'oiseau à cette zone ne sera pas épargnée donc la zone du projet c'est une zone purement agricole à vocation agricole c'est une zone aussi qui s'inonde des ch'tois donc voilà مدي شحال انت كالندا في ضرب الغرقه ذينا الحمد لله انا الغرقه كل يوم كيسيقا دونك اي كاع كويث مثلا ماركيم ما دي ضروا كني الحمد لله على الغرقانيه il y a des dépôts تسويد تفدا كاشال ضرقاق وين كويثورا par la suite then qui va être apporté de la zone de la mine qui va se déposer sur la surface de toutes ces zones vu que c'est une zone inondée. Les vieux ils vont être tous pollués. Les forages, pareil, c'est la même chose. Donc, toute cette zone de projet, nous sommes deux communes. Tela Hamza, Oueda Mizour. Nous sommes 49 000 habitants. Nous sommes dans la ville de Neuf-Gaïth à 7 km à vol d'oiseau et voire plus. Nous sommes encore, nous sommes avec un élément de l'Aqdar, nous sommes avec un élément de l'Aqartichia. Toutes ces zones-là vont être d'une façon ou d'une autre exposés au risque de cette mine. C'est un projet que n'importe quel autre pays dans le monde aussi تقبل يمذن ينس mais ثمورث الجزائر ثمهرسان ثمورث الجزائر ils sont là et ils sont prêts à détruire ثمورث قبيليث. ثورا le message que je voulais passer à travers cette vidéo c'est que c'est tout le monde qui va être concerné par ce projet. En termes de richesse faunistique et floristique donc c'est une zone anda il y a une richesse ديوس ولا شيء عندها نظام ذي ثمور ثقبيليث donc si tu n'es pas concerné à ce par la pollution elle-même tu es concerné par la biodiversité. Si tu n'es pas concerné par la biodiversité, tu es concerné par la richesse en eau parmi les plus grandes nappes des non-africains. Et après tout, à mon avis, il n'y a pas plus grave à prendre en considération que la vie humaine. Ça c'est le plus grave. La communication, l'information, c'est le travail de chacun de nous. Mais il y a sa part de responsabilité dans tout ça. اول نيرتيد ديجا يا كان والفقره ثيد ماشي ذا مكسا اراد يكرن ادي يخدم لا سونسيبيليزاسيون دون سو سونس افيك تو مون ريسبي بيان سور ماشي تما غارثني كخدم انت في حيرتني نسو دراتي تسقل لي فزاتاكيا راه يخدم من لا مانيفيستاسيون راه يخدم لا سونسيبيليزاسيون في سوجي هاكيا اون ا دي ميليي ديتوديون اللي ثمورث قبايليث اما داخل تمورث اما فاران تمورث نساعد دي بيولوجيست نساعد دي جيولوج نسعى des écologues نسعى عطاس نيمذانون عطاس les spécialités qui concernent ce genre de projet. C'est la responsabilité de chacun d'eux. نسعى les cadres d'Aaron نسعى des cadres des ingénieurs qui sont sensibilisés par rapport à ça. Qu'il faut qu'ils s'organisent pour que ce projet ne voit pas le jour. Parce que sinon, qui va être pollué à vie. À vie. Des gens handicapés, des gens c'est pratiquement toute une zone des Mourta Qbaïlith à cause d'un projet pareil. Donc c'est la responsabilité de chacun de nous. Les habitants, de la zone du projet, mais c'est pratiquement tout le monde. Les projets miniers ils sont réputés d'être les plus toxiques
اما يومذان اما يوغياما اياكيا اساكيا ستفيديو نتاكيا تزرام ثاك ثوالام ثاك نزمر هاد نمسلاي دي زور اي دي زور بارابور وين هاديا وين ديري ان بروجي باراي نزمر نابروفوندي انكور بلوس. J'ai essayé d'aborder le sujet sur tous les volets, mais le plus important est là, et c'est largement suffisant. Un tel désastre social et environnemental l'environnement il est proche surtout oui, qui sont concernés d'une façon directe par le projet. On parle de 49 000 habitants quand même. فهمت دا شو اللي ريسكي قلان يلاق وتكمل راه البروجي يا شي وين كان هذا انا فضا قبيله دونك لو جي بي كا et le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, à l'international, il y a eu des communications directes et par voie électronique et par voie de courrier qui ont été déjà entamées, que ce soit au West Méditerranéen, l'Australie, physiquement déposer des plaintes, déposer des varathines, les organismes internationaux de protection de l'environnement, de l'être humain. Même Ramsar, la convention Ramsar a été contactée par courriel et courrier, donc à l'échelle de à l'international. Et pour l'instant, à part le GPK et le MAC, peut-être il y a eu des rassemblements, des collectifs qui se sont créés de la zone, de la région, notamment de Tala Hamza, mais ça reste insuffisant. Il a quand même ثفوس دكفوس إلا كان أن نغث أكن من عاد نعقض أكن من عم يون ورجزم يوثن تمطوث يوكنوا دي طرارة وين شتاقيا نالفطر دي ثمور ثقفيليث يوثن تمورثين ساعة يون وكالين ساعة نشود دار غورس نحمليث يلاق ونتكارع عفوس ديوس ماشي ما نفكافوس يضراد ان بروجي امواقي دي ثمور ثقفيليث تظلم ذاك لا ريجيوني إلي ا سوبريمي داين سي بون نوثنيا هذا وين مليار نسن واحد جن لا بوليسيون غير دفير نسنيثنا كويث نزراتنا كويث كومون كيل فونكسيون نزرع كويث ام كيستهزاين نزرع كويث ام كويث ندوقع على المعنى اون تيرم اين يعني وكما لونفيرونمون ماذا لا بروتيكسيون دي زابيتون ماذا النظام نسنيثنا كويث الجمون فوتيزم تمورت الجزائر نسنيث دونك نزرع هذا شو ديسدونا على ثمور ثقافيت نزرع شو ديسدونا لا زون كي ديتود زوزرت بلا شحا ايثيكل النظام خمس جام الا فيديو ياكي وكنا تافونسي وتلحق ماكسيموم دو موند ثاني ميرثنون ارتيكل النظام